Подписаться кнопкасын басып, жана ошондой эле жанындагы коңгуроону басып, элге кызмат кылууга салымыңызды кошуңуз. Assalamu alaikum, Universal Gage'in каттуу жана көрмөндөрү. Бүгүн биз өзгө мал базарындабыз, божо малдар тартып бермекчибиз. Божо мал жалгыз малдарды. Мына астыда эле уйларды көрсөңүз, ошолордун баасын жүрөт. Аябай сулуу экен. Еттүү. Малдар канчадан? Көбү. 70 миң. База канча сурады? 63. Канчаны туган? Кысыр азыр? Бирини, экини дейт, точно билбейт экен. Азырынча кысыр. Көрсөңүздөр аябай еттүү. Мол мунажын экен. Мунажын канчаба? Бул бүрөнүк экен, билбейм деп атат. Мына кара мал канчаба? Бүрөнүкү. Канча экен билбейсизби? 64 миң сомго сатылыптыр. Көй канчаба? Көй. Ол көк 70 сом экен. Базар канча сурады? Сен сурай бер. 63кө берилбептир. Аз бозду кысырбы? Белгисизби? Канчаны туган? 5 туган экен. Молча? Бу 65 миң сом экен. Базар канча сурады? Базар 52 миң сураптыр. Бул канчаны туган? Канчаны туган? Бул деле бүрөнүк экен. 4-5 туган уй. Мол уйга баа болуп атат азыр. Ава канча бердиңиз? Siz jat emas, janingda ошончо турам ака, болмаса 60 миң. ошон толук кылып берем. 60 миң 500 сом берип атыптыр. Өз канча деп атты эле? 61ге берем де. 61ге жете бергени? 5 сомго туган. Канчаны туган уй бу? Экини туган уй, азыр кысыр болбу? Ya aynen aka. Uyak sizge aka. Ya aka koysanız sen. Adam egeniz koysanız dükkanınıza gel. 5 so'm öpe. Aka ber. 60 ming 500 beresin aka. Tol qilerch. Bering aka. Yengsiler chiqdi. Ötüşüp ketdi, o'sha chaylana aka berib. Tol qil deyim. 61. Adam egeniz qo'ying o'zingiz. Bak, bo'ldi. Bo'ldi aka. Ko'pni pindan o'zi olib chiqadi. Qo'ying aka. 61 берсең берем деп атат. Бияк 60 миң 500 сом берип атат. Aka oldi jo'q ekan molimiz. Birov aka bundaydi. Qizig'inda soqqin. Aka kishini turib 60 ta qo'yib ber degandan keyin. O'sha. Qizig'inda soqqin ishga to'liq qilaver. O'zingizdan so'rang. Ey aka, kishini turib 60 ta qo'yib ber degandan keyin 60 ta olasiz. Qizig'inda olaveraylik. Yo'q, qo'ying aka. Makam bo'lmaz aka. Bor. 60 ming 500 so'm beriverdi. Ava uy qancha? 80 ming. Bozor qancha turadi? 60 ga chiqdi. 60 öde oldu. Qanchani tug'an uy? Az qisir bu? Birdi tug'an ekan, hozir qisir deb o'tadi.
Ой, ине бала канча? 70. 70. Мол. İne olamıyor. Жалгыз мал, ине бала. Çal 70. 70. Базар канча турат? Pazar 60 ver. 60 берди. Канчаны туган ой? Birdi. Азыр кысыр. Деп болозбу? Азыр бирди туган экен, азыр кысыр. Ya buna uyu kança vardı? Буй канча экен? 55. Базар канча турады? Базар 51 миң сом сурап тур. Бул канчаны туган ой? 4 туган, азыр кысырбы? 4 туган экен, азырынча кысыр. Канча болду ага? 45. 40.500 алдыңызбы? 40.500 сомго алыныптыр. Унажын. Kança oldu akam? Ава унажыңыз канча? 50 oltam. 50. Базар канча турат? 41 ber kılvatça bermeyat. 41 миң сом баа болуптур, бербей атам деп атат. Мынияктан көрсөтөйүн. Могул үйдү көрүп атасыңар, аябай чоң үй экен. Ава уй канча экен? Басы канча? Басы. 80 de atar ya. 80 миң сом деп атыптыр. Базар канча турады? Базар канча турады? Базар 64 миң сом сураптыр. Канчаны туган? Канчаны? 6-7 туган экен, азырынча кысыр. Бул эле аябай еттүү. О, төрбөктөр канчадан? 50'ke verdiğim Musa bak çıkar. Оңуз 50 бе? Наргысчы? 48 миң сом баа болуптур, бербей атабыз дейт. Моусчу? Канча сурат буна? Бул 40 миң сом баа болуптур. Ава уюңуз канча? Уюңуз? 50. Базар канча турады? 40 чыкты? 44. Канчаны туган? Аз кысырбы же боозбу? Жайлоодон келди, күмөн дейт. 200 сом сурап алат. 48. Bana kaçtı. Aka жалгыз уйлар сатсан? Жалгыз үйлөр бы? Ha. 60, 55. Моосу 60 миң сом экен, моосу 55 миң. Базар канчадан сурады? Базар бы? 49 кылды, мынан 51 кылды. Моуну 51 миң сом болуптур, бул деле кысыр. Моосу 49 миң сом, бул деле кысыр экен, эки отен кысыр деп атат. Кайсы канча tutasiz? 50 миң. Базар канча турады? Surada dargı mergандай surada. 55'e 45'e çıktı. Çıktı. Kançаны туган ой? 4'tü. Azı kısır. 4'tü туган ой. Бар mı? İçinde бар da olur. Ya uyumuz kança eken? Kança? 35. Bazen kança sıra adat? Sırayla mi? Kançаны туган? 5-6 туган ой екен. 35 миң сом. Ой канча? 60. Базар канча sıra adat? 50'e çıktı. Kançаны туган? 5-6 туган deydi. Kısır hazır. Hazır kısır.
Жан башынан да көрсөтөйүн. Жок, өзүм эле алам. Жана бирөө ошентип кой калып кетти.